Padeži imenica. Instrumental. U tekstu koji je pred tobom upotrebljeno je više imenica. Neke od imenica su u instrumentalu. Za prepoznavanje i izdvajanje imenica u instrumentalu od ostalih imenica u tekstu pomoći će nam pitanja koja smo već naučili, s kim za osobe ili čime za ostale imenice. Samo na ova pitanja odgovaraju sljedeće imenice: učenicima, anom, zastavicama, lepkom, flomasterom. Zapamti, kad je imenicom u instrumentalu označeno sredstvo kojim se obavlja neka radnja, ne upotrebljava se predlog sa. Kad je imenicom u instrumentalu označeno društvo, uvek se upotrebljava predlog sa. Upoznaćemo sada značenja instrumentala. U rečenicama hleb seče nožem, drvo obrađuje pletom i čekićem, vozi se biciklom, prozor je razbio loptom, istaknuto je da se za vršenje radnje koristi nož, čekić i dleto, bicikl, lopta, i to je instrumental sredstva. U primjerima šeta sa roditeljima, razgovara sa drugaricom, druži se sa devojčicama, rukuje se sa drugaricom. Za istaknute imenice postavlja se pitanje ko još šeta, razgovara, druži se, rukuje se, i to je društvo s kojim se vrši radnja. U rečenicama na straži je vojnik sa puškom, sreo sam devojku sa plavim očima, prošao je čovjek sa velikim šeširom, eno devojke sa crvenim cipelama, odgovaramo na pitanje koji vojnik, koja devojka, kakav čovjek, kakva devojka. To je osobina za prepoznavanje, a instrumental je kvalitativni ili opisni instrumental. Instrumental je dakle padež koji najčešće označava društvo ili sredstvo. Dobijamo ga na pitanje s kim ili čime. Instrumental ima i druga značenja koja se prepoznaju na osnovu rečenice. Zapamti, značenja padeža ostvaruju se i prepoznaju samo na osnovu rečenice u kojoj su upotrebljeni.